U današnjem videu idemo pješke do Hrvatske, krećemo iz Herceg Novog i budite sigurni da put nije ni malo kratak. Ali fora je u tome da ne idemo normalnim putem, već nekim koji bi trebalo da vodi do hrvatske granice. Na kraju smo čak i uspjeli, a vi prije nego što krenemo na ovaj video ostavite like i subscribe, pošto prijatelj 97% vas nije subscribe-ovano, gleda vide, tako da odmah lupi to subscribe dugme i idemo na video. I ljudi, ovako to izgleda, znači sa 10 strane neka gusta šuma, valjda nećemo morati tu da idemo, bit će ovo dug put. Ljudi, mogu da priznam da me pomalo plaši ovaj put, znači gledajte na što ovo liči, može da nam iskoči zmije ili nešto odavde. Zamislite odjednom napade medvjed i nemaš gdje da bježiš. Lijepo je malo otići iz grada na svjež vazduh, ali mi nismo na svjež vazduh, bukvalno smo blizu marketa, nekog tamo vidimo ga, ali vi možete otići neđe. Bolje ja da polam iza ovog zida da nema neki medvjed možda iza. Evo nas ljudi ispred šume, gledajte kako je lijepa ta šuma, a šta je ono tamo crno uopšte. Nećemo ići u šumu pošto nigdje ne vodi i vjerojatno pošto smo mi debili bi se izgubili i ne bi stigli do Hrvatske, tako da ostavite like i subscribe i idemo da nastavimo naš put. Evo nas ljudi, znači mislim da smo blizu. Imam osjećaj da smo blizu Dubrovnika, ma kakav bre Dubrovnik, Dubrovnik je neđe unutra. Evo ga konačno nešto što liči na put. Rijeka nas ljudi i vazda vodi, znači znamo da smo tu kad je vidimo. Počinju pomalo kuće da se pojavljuju. Eno ga tamo neki most i betonski put, tako da ćemo da imamo gdje vodi. Nećemo prelaziti most, nego idemo pravo da nastavimo svojom putanjom. Ljudi, gledajte gdje smo mi došli, znači ispred nas se nalazi neki karting klub. Sa lijeve strane isto neki putić. Ovdje neko buđi čekatko Golfa dvojku ili što god je. Sada je vrijeme da provjerimo Google mape da vidimo gdje smo. Veoma smo blizu Hrvatske, ali nećemo nastaviti, kao što ovdje vidite, zato što pada mrak i ako ovaj video bude imao 50 lajkova, nastavljamo. Ovdje se vraćamo zato što smo bili veoma blizu Hrvatske, tako da hvala što ste gledali, ostavite like i subscribe i vidimo se u nekog sljedećeg videa i opet ponavljam ako ovaj video bude imao 50 lajkova, ide part 2 i pišite u komentarima neke challenge koje možemo da uradimo bilo šta. Hvala na gledanju, lupi subscribe do 10.000 subscribera, šta drugo da vam kažem nego pozdrav.